Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Uthi-ke mina nginokuphupha amawa nezintaba. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Njengoba bengishilo ukuthi amaphupho siwachaza-ke ngey'ndlela ezahlukahlukene, kuya ngokuthi wena umbuzo wakho uwucacisa kanjani. Ukuphupha amawa ney'ntaba, lokho kusuke kubika ukuthi-ke ungenwe yidlozi lasehlane noma-ke lasemgedeni ngoba abanye bokhokho bethu bathwasela emgedeni. So kunedlozi-ke lasehlane likungenile wena, okanye-ke elasemgedeni. Uma unombuzo nawe ufisa ukuphendulwa sibhalele kwi-comment sizokwenzela eyakho ividiyo, noma-ke uyobhala lapha ku-TikTok u-inbox ucele inombolo ka-WhatsApp sokunika usibuze kuyona njalo ekuseni uma unombuzo. Ningakhohlwa phela uku-subscribe-a ku-TikTok naku-YouTube ukuze noma ngabe nini-ke masifaka ividiyo i-notification isheshe ingene kuwena .